the gout don't like kino. He mate ngoto te mate Koute. He mate kua roa nei e pāngia ki ngā whānau Māori. We know for Māori and for Pacifica people that there's a genetic difference in the levels of uric acid. Pēnei ia anaru mapa, me tana rongo I taua mamai, ia rā. On my leg and over here, the joints over here. As you see, my hand, this one and that one, has been loaded with gout, because I suffered from it for quite 7 years, There are differences in the way the kidneys handle the uric acid. Nō te rangi nei, I whakatū ai he wānanga mo te mate Koute, kei Rehua Marae. Mō te hunga kaumātua tēnei wānanga, kia oko ai rātau I ngā āhuatanga o te mate Koute, me pēhea rā te whakatau I tēnei mate hoki. Ko leen te karu e arataki ana I tēnei wānanga, a he tāpuritanga tēnei ki tētahi rangahau o tākau whakaihu waka, waipapa taumata rau, me te hohipera o tautahi. Nobody should have to suffer the ravages of gout, and I think that's a huge kaupapa for our whānau to hear. It's something that we've been trying to address for decades through better management, both in primary care and secondary care, but also for our whānau to hear that, it isn't a laughing matter and it is something that's entirely preventable. E ai ki te tāhu hauora o Aotearoa, ne ke atu I te waru I rarima pai heneti o ngai Māori, ka pāngia mai I tēnei mate, arā ko te mate Koute. He nui ngā tatauranga mō ngā tāne, ne ke atu I te 60 kaumārima tau. Ko tōna 3 kaumārima pai heneti, he tāne Māori. Arā, ko tōna 50 pai heneti, he tāne Pasifika. Nā runga I te piki haere o enei tatauranga, kua hua mai, kua puta mai ngā pōhehetanga o tēnei mate Koute. Yes, kai can absolutely be a trigger, but it's not the cause in totality, and that we really need to make sure that people and wider sector understand that. So that's health deliverers, people who are providing healthcare, aren't assuming things about people, and then people aren't feeling judged when they go in to access services for gouts. He mate Koute tā Clem Trainer o te arua waka I ona pona. Kamatu, he wauarawa mōna ki te hīkoi ki wiwi, ki wāwā. When you've had gout really badly over the years, and when you've been treated with the right medication, it's always at the back of your mind when it's going to come on. That pain might go away, but gout doesn't go away. The health condition remains, and that health condition is associated with many other things that aren't favourable. Mā tēnei wānanga e pai ana I tā rātou tiaki I a rātou anō, me tēnei mate Koute. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo